加做牛蛙米做。Nyomi paspi saksta jojal pawo abibadan do sikpe saksia mahfuziri umonotuna tauya sui chaka nyewa mizo jana sikpen nyoni tho santra sake thangka wetna wale chaka sanchar patti prasar je tho nyewa mizule dunulan chen lasku senatuna नेपाल सम्बन्धिकार से 42 थी लगा चौरे और 2078 साल पौषे 17 गते संचरबार खा संचरबार पटे स्टेप पोस्ट जिगु ठन्यवा मिजो फेसबुक व यूट्यूब न सर्च नान्जना दी भई अले ठैट टाउ खना फेसबुक के कमेन्ट बक्स से चयाटी भई नियमी पास पे थोय वंग बुटबा टिटिकठ दशमी खनु नेपागले चोपी मायनी बौटे डिसिपुजरका साक्य बज्राचार्य तुलाधर मानन्दर श्रेष्ठ व्यञ्जनकार लगायत मायनी देखक्या टोपी सक्कल नेवाटस दशमी व एकादशी खनु निनियंक मालिक डिसिरका हनिगु चलन दो तो नख हनिपने टाफु कठ मा मुन्जुश्री नेपालले ड्वावया लो पिर्छे न्य नैरात में देव्य प्रादुर्भाव जो दिनेट लुमंका डिसिपुज हनावया चंगटेको किम्बन्दन्ति दो थोचा यमरी पुनी कोचागो नापा कुठी वाजा जंग इजिया यमरी चतामरी लोचमरी आदि त्या दिय तपुजिया हुइयै तो डिसिप्जा खुनो पुजटुंगा परिवारका चतामरी दियने टोजको समय जुलटया प्रसादी रुपे क्यागु चलन्दो गुल्स्या कुल मुना भेने माफिनन्दो ठौ ये नियमित जाजुले द्वाउने ठौ फुलाङ मेट नुसँग छापिया टगु छप मेजुनाव्या थो मे ओग इले रेडी नेपालले जीवन दबु नांगो नेवा जाजुले हाका हायुको मेख थो मे नेनुले ठैटा ओग इ लुमस व उबले थो मे हालात म पन्ना काजी साकी ख तर पन्ना काजी साकी सले थो मे मुरो वेकै सले खेबाइ मिल कोन लोक वासा चाहिँ योगेश बैदे नपा हालातगो वेकया वा माया वा धाउ मि नेवा मि छप जग छिकेदु ओगिले रेट नेपालले जगमखो नेवाटे डबो प्याक्ने न हिरो ज्या मिटादिम वेकया नेवामी छपे छिके मुरुगु तैगु दुकटाइ पु खण्डामा तो सम्बन्ध वेकै क्या बाजु प्रवेश मान सके रेड नेपालले वना पन्ना काजी सकिया नेवामी मा ज्यातनको ठया दिगु दो नेनानिस उगु जमाना पन्ना काजी सके हालात ठोमे वेकै क्या बाजु प्रवेश मान सके वे लोसे नुको ठ रेकर्ड नाटाउ मे तातो मखनाको लोमनला मे चोमिओले नाटिकाजी श्रेष्ठ मुस पन्ना काजी साके अले ठोकने वर्तमान स प्रवेशमान साके तादत मखनगु लो मनला यरत्न लो मनला तादत मखनगु लो मनला यरत्न लो मनला अष्टमिया अपसा चोना चोभा देके वोया बने अष्टमिया अपसा चोना चोभा देके वोया बने भाजंगले न पलागु लो मनला यरत्ना लो मनला तादत मखनगु लो मनला यरत्ना लो मनला तादत मखनगु लो मनला यरत्ना लो मनला
पुनी चिभाननी झझ धागु तिमीला जले थिला पुनी चिभाननी झझ धागु तिमीला जले यो मरी इना नै गुलो मनला यो रत्न लो मनला तादत मखन गुलो मनला यो रत्न लो मनला तादत मखन गुलो मनला यो रत्न लो मनला अष्टमिया अपसोचोना गुजेश्वरी देखे वया अष्टमिया अपसोचोना गुजेश्वरी देखे वया मछा मछा न तुया वनगु लो मनला ये रत्न लो मनला तादत मखन गु लो मनला ये रत्न लो मनला तादत मखन गुलो मनला ये रत्न लो 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 मनला ये रत्न Nyanangela, ponna kaje flang meter nugulose. Totunga a comment pake mikapwe. That's when about chicha suba or pintuna sticker trea depe, nuchellus mitusa or underna tamrakar. Chipinta juguna dunuglon is pintuna do suba desatna. 30 TT kata obi bikti chaya depe, that's when upon Krishna Das Josijun, Tatuadla. JG much hot me in dem saran 30 jazo mizo ole sakta. दयाचन्द्र श्रेष्ठ जुन छकुने अप कमेन्ट या दिगदो ओके मध्ये छौ छु जाजो प्रशंसायाना मगा सुबाडै जाजो तस्क बाणाडै ठुके निरन्तरता जुइमा ढका वेक्न चुयाडल ठटे मियम नियमी काजीरत्न महर्जन जु चैदल नगेन्द्र हार जुया ग्वाली ग्वाल ताउ फलाङ मि जुसा नुगु सवा व मदन कृष्ण जुइता पुजिना हाको मिना न्यायपस चोर काटैदिल अर्गानिक सानो ताम्रा कार जु चैदल न्योलिसे निनिमगा जाजोना उले बाला बाबालागु मिन्यन दु नापा शान्तराजुया न्यायपुगु सले जाजो निन छन बाला ठटे निनु श्रेष्ठ जुन चैदल जोजलपा नापा आपा आपा भिन्तना ठो जाजो ठटिया न्याना चुनि फेमा गबले मन्यनको सोपु पेपु मिन्यन दुगले तस्कन लेटल गावेकला चैदल टंक इन्द्रमान वेकला चैदल 101 बालाग मिन्यन जीवन सुख मे गायिकाया कर्णप्रिय सलमन सालाकला फुक्क शनिवार ठटिया बाहलक न्याफेमा भया जाति ग्वाकी गुटो रंग अभियान या दुजपिन तसुबा ठटिया मियम नियमी अशोक क्या भाजो ठचैल उखनियो वाला दुठाउ छपुया मि मनिना नि नगेन्द्र हारा जो अले लोचन पत्रेना हाला टगु मिन यल मियम नियमी दु ओम काजी ताम्राकार वेकला चैल निन मननिको मिन्यन खन शान्तराजु मदन कृष्ण हागमे टस्क न्यायपु सुबा बियातना ठो जाजो अपोइना न्यना चुनगुलो कमेन्ट या दिबे चिकपिन सकित जुगो दुनुलन से भिन्तना व सुबाडो चिकपिनीको ठजाको दया माया व स्नेह याना जाजो न्याक्ट जहाँगर व ऊर्जा वइगु ख ठटिया मद्दिको सहभागिता दया जुनि देगो आशय नाचना हानाचक चिकपिन सकित सुबा बियाजना येदु स रकालासी वकला चुइदल जोजलपा तारेमाम शर्मा सुइखुकको मिजुले जिगो प्रतिक्रिया बना बिमजागले हाकनसक वया प्रतिक्रिया छयायातना नापा यो मरिया लिसवा दनिगुले लिपलासा यो मरि पुनि लस्ता भिन्तन बियाचना छि जिगो ना बना दिगो पाछे जो उकिसना उगु नाय त अक्टम बना सोया जलतासा नाय अर्थन लुया वइ नापा यो मा मिखा खोबि छा छतया ठटी हिलन छा धारे खया तागु मिछपु हाका दिता इना बियाना येदु सबाजो दक्षिण नापा यो मरि पुनि लिसवा काका छिगो पिन्तना स्वीकार्यना जिगो पाखेन पिन्तना त्यसयाचना छिगो ना अक्टम वनके जख जुया वइले जि अक्टम बनासुले छिटा मुस्का काट्न
नापा छिसा सुइको नेवा मेजला छया या दिगो प्रतिक्रिया व मे रिकर्डिया ढुकाजको वले ओबले जाजुले दुठेक मफ्त जाजो बुधबार रिकर्ड जिगले वया लिपेको प्रतिक्रिया दुठेक मफु कनाचना टुके जुवंग मगा मचाय त छम फनाचना छिसा इनापना दिगुमे जुना होया योमा मिखा खोबी छ छाटया थटी हिलल तारे छछा खया तो मेय संगीतकार व गायक ईश्वर अमाटे ख तर वेकै मे झिके दयान लुइके मफिया फेसबुक पासे कृष्ण महर जुन जुए त तो मेचब जिट माल लगा चोया छैन बिले वेकला तुरन्ते छया यातल नाप्न झिके मरगु मे वेकला छया या ग्वालना दिगु लुमनी वेकय ग्वाल या त हनबन त या डुनुगलन से सुबा बियाच आके तेनगु मे मुस ईश्वर अमाटे खसा तर ठोमे सुना हाला त दियो टाइम फो सिकछ सिउसा चोया या दिस नेना दिस थयमे बेले द गे जिमाया ख छल छल फिलु मनावै अले बे हाहाए खोइ मासे सुख जुथे जिना थना लुए धुना मधुधाम जिथो थाना दाए धुना जिना जी है मधु दुख जगा छंदनी जिला जी है जुया युमा मिखे को बिछे छातया थथे ही लाना धारे छे छातोया बेले द जिमाया हरेक गतिविधि लु मनावै ओ मध्ये मा थो संसार विदा जुयावने ते गुइले जुन छटपटे जुगो दृश्य छ ओजी आतगन रोमन्ती मफु मस्यु दुख सुख मस्यु सुख सुख पुलिसु के ओ माजी गुजी है छका छान्यु सोए सुखा जुगु सोए जीवा माना चले छंगु नीला जुया युमा मिखे को बिछे छातया
लाला भारे छ खोया गथि दिला सुने गथि माना सुने छंगु खोली सोया छंगु चाजुया युमा मिठे खोली छ गया गथि लाला भारे छ खोया गथि लाला भारे छ मेगो प्रतिक्रिया रमेश कपालीजु वेकला चोइदला डक्को मिटर यक बाला उके मडेन नगेन्द्र हारा जुए मे आ जुयाचंग बजा भाइट ठ्याचु नकु उटाउने हाना ह्याका विजयले इना पिना चुना कपाली बाजु चिगो प्रतिक्रिया लागि सुबा चिसट या डिटे लिप न नगेन्द्र हारिया ठिके न स्याइन ग्वाली ठाउ मे ह्याके चिकपिन सन सुयजी वेका हारा बाजु खोपे चंगो नव दुर्गा सिनेमा हलिया मालिक टका वेका पिनि निम कापिन संगीते सौखिन पिङ ख थटे कान्छ भाइ कोजु बाजु चुइदल जि मचबले छपु मिन्ने नाटे आ वो मे लसी कला न्यासी मिखा गुलिजक बाला मैचा वा ठन वा तो मेगु वाला ह्याका दिटा इना पिना तना पी र पी छर न्य धरहरा दक्षिणकाली वन बले सा जिचार डुबले थोमिया मिनी बक्स ह्याका टाउ जि टाउ ख थोमिया आन लुमस वोलिन जि फरमाइस ना छन कान्छ भाइ कोजु छिगो ना दक्षबे नापा बना चना थे तो छिगो नगु प्रवेश खसा छिट दुनुग्लो निसेन लस्कु सेना तना लिपना ठठे सो बाइटे दैरेगु मन तुना छिसा तयारीगो लसिकल न्यासी मिखा गुल्जको बाला मैचा वा ठन वा तागो फ्लाङ मिज मुख थोमिगो न तस्का फ्लाङ लोक मि ख थोमि उगु जमाना फ्लाङ मि त यो ख फ्लाङ मि नांगो सफ्टी थोमि दुटना चंगु ठुकिए मेगो हिसि दुगले लेपा संगीत बड्दैन हाला टौ ख थोमि उखे ठुके निन मोरो नुक ठ रिकर्डना न प्याम हो थोमि छौ मेचाकले दुटना चंगु दो थोमि छु नामे ह्याकि जना थोमि जित फ्लाङ नेवा मे संकलक अनिल मान फेन छया या टौको फाइले ल्याओ ख नेना दिस कान्छ भाइ कोजु इनापे थोमि छिकमि सक्स्टन देछा नसी कलुया सिमिका गुली जका बाला मैतावा थनवा मैतावा थनवा नसी कलुया सिमिका गुली जका बाला मैतावा थनवा मैतावा थनवा लसी कलम यासी मिखा गुली जका बाला मैतावा थनवा मैतावा थनवा मथनथे थाये समथो मिसाचा थुपुए समथो ताया भटुचा मथनथे थाये समथो मिसाचा गजु मधु दे गाचा भाता मधु मिसाचा सनु बनु मखाने मन ही मिसा लसी कलम यासी मिखा गुली जका बाला मैतावा थनवा मैतावा थनवा
खाला अति सुन्दर चा यही पुका कता मर्थे तये बहता कंधा काला कचा खाला अति सुन्दर चा यही पुका कता मर्थे तये बहता उड़ना छपिता हो गुली भसिता गोने मन मधुया खुनिता लसी कलौया सिमी खा गुली जका बाला मैता वाथलुवा लसी कलौया सिमी खा गुली जका बाला मैता वाथलुवा मैता वाथलुवा मैता वाथ विजय के डुवाल वकल चोइडल नियमित न्यानामी न्याब्ल्याइम प्रशंसक यक्को संगीत पार्केट नेवा मी रोट्ने टोरंग टुकु उला भया डिग्लेन्स्ट अपना आपास सुबा विजय कुमार डुवाल बाजु छिगो नाना जे थोटिनेजको खना थे चो स नियमित न्यानामी नापा न्याब्ल्याइम प्रशंसक तगा चोया डिग्लेन जिल्ला अटियल लेटल ओके छिटा दक्षबे नापा पिन्तना व सुबा ब्याचना लेपना ठटिया न्याना चुना दिरहेको मनो तुना अले यक्को संगीत पार्किटेट नेवा मिरटने टोरंगो ठुको उला भया डिगले सुबारका एकदम कलात्मक साहित्यिक भाषा ठगो अभिव्यक्ति चुया डिगले स्टा हानजको सुबा देछया चुना आ किशोर टुसो पाजे छफो इनाप मिया हैक जना वेकला इनाप ना डिगो मिडो मुइचे सप्ले चंगु स्वाना सोटा सोइचुन समायना टगो खाला जित लोवन तो मि चाहिँ चुमी भीम बहादुर नकमी ख संगीत वेकै का मुन राजा नकमी अले गायने मोहन साकेवा आशा नकमी ख न्यानादिस किशोर टुसै फरमाइसे थोम्यो मैचै सबले चोङ्गो स्वान सोइट सोइचन समय नाटको खाल चितलो न दाइचे नेप्ले चोङ्गो स्वान सोइट सोइचन काका तपले पुया तगु चितलो न मैचै सबले चोङ्गो स्वान सोइट सोइचन समय नाटको खाल चितलो न दाइचे नेप्ले चोङ्गो स्वान सोइट सोइचन काका तपले पुया तगु चितलो न आगो पर्सी चारखानी गाछा गुली जकलो छङ्गो ढाँचा गुली बाला जितला छयो गुली जकलो छन्त त पालो सुरुवा सकल ढाका स्कोट किन तगु छन्वाला आगो पर्सी चारखानी गाछा गुली जकलो छङ्गो ढाँचा गुली बाला जितला छयो गुली जकलो छन्त त पालो सुरुवा सकल ढाका स्कोट किन तगु छन्वाला मैचै सबले चोङ्गो स्वान सोइट सोइचन समय नाटको खाल चितलो न दाइचे नेप्ने चोङ्गो स्वान सोइट सोइचन काका तपले पुया तगु जितलो न बोली बचन बाला छङ्गो खबाला ठेसो जित जक मको सोझी माया नछयो छङ्गो व्यवहार हे जिता सापयो धन्दा काई मला दैछ माया नछयो बोली बचन बाला छङ्गो खबाला ठेसो जित जक मको सोझी माया नछयो छङ्गो व्यवहार हे जिता सापयो धन्दा काई मला दैछ माया नछयो मैचै सबले चोङ्गो स्वान सोइट सोइचन समय नाटको खाल चितलो न
सबले चोङ्गो स्वान स्वेट स्वेचन समय नाटको खाल चितलो न दाइचे नेप्ने चोङ्गो स्वान सोइता सोइचोन काका तपले पुया तगो जितलो न समय नाटको खाल चितलो न काका तपले पुया तगो जितलो न समय नाटको खाल चितलो न काका तपले पुया तगो जितलो न मेढुङ्गा साहित्यकार केदार श्रेष्ठ चाकुमाकु निकु चिचिकु टिप्स नाइडो नापाङ्गो टिप्स लता मंगेशकर ख लिपाङ्गो टिप्स मोहम्मद रफी ख नापाङ्गो टिप्स मेनानिस स्वर सम्राट गीत हाटमा लता मंगेशकर गीत फिल्म संगीत ताना सहान टागिया लता मंगेशकर नोपे गायक टेट ठाउ न्यने ठावे के बिमुख टयु ख यक्वे बेबेजु 60 दशके लता मंगेशकर डब ज्याचुङ इले लता मंगेशकर सठे चोम गायिका सुमन कल्याणपुर प्या वसेले फिल्म निर्माता त डंग जुल लता मंगेशकर टस्क टिकेम गायक जुगले आ लताइ थे जागे सो डंक टेवा न्यवे डेग जुया अबले अपोटे थे निर्माता तेस थपिनीको फिल्म सुमन कल्याणपुर या त मे हाक्यो गत जब जब फूल खिले फिल्म या नाना करते प्यार तुमी से कर बैठे ब्रह्मचारी फिल्म या आजकल तेरी मेरी प्यार के चर्चे दिल ने फिर यार किया फिल्म या दिल ने फिर यार किया बर्ग सी लड़ाई अले 60 फिल्म या मेरा प्यार भी है ये बाहर भी तू है तो मिन्यन ब्ले लता मंगेशकर ये शॉट है जो थुक्ता सुमन कल्याणपुर न्योनी वौले ठगो हालिमुहाली फिरका लता मंगेशकर फिल्म निर्माता त सुमन कल्याणपुर त मे हाको पे निर्माता टेको फिल्म है ठम मे महाली गुरका धम्की बिगना हल लतै ठजाउ धम्की ज्ञाना निर्माता तेस सुमन कल्याणपुर त मे महाकी गना हल बुनु बुनु सुमन कल्याणपुर फिल्म नगरी विस्थापित जाउन लता मंगेशकर सुमन कल्याणपुर रजको मुखो गायिका पे उषा टिमोटी हेम लता अनुराधा पौरवाले त न ठगो तानासै पन्केना फिल्म नगरी खाना छोगुटु टिप्से कोए केदार श्रेष्ठ जुन ठच्याद ल स्वर सम्राट मोहम्मद रफी टकला बाकी मटो मेसा मेम त बाकी तैला थोजुलो लता मंगेशकर स्वभाव बारे आ मोहम्मद रफी स्वभाव बारे कसु है जितेन्द्र 1977 छौ फिल्म देखियो घोषा गोल फिल्म ख दीदार ए यार मे हालेको लागि जितेन्द्र मोहम्मद रफी त अनुबन्ध या त उबले रफी फी पेडो ख तर फिल्म विभिन्न कारण हैन तत्काल तयार जिमप त फिल्म 1982 तिनी तयार या पट उबले टक रफी किशोर कुमार पिनेको फी अफेयर हुँकला अले किशोर कुमार न रफी त लीलाका स्टार गायक जुइ हुँको जितेन्द्र किशोर कुमार त उयो अफेयर हुँको फी निडो बिया छ त मोहम्मद रफी त न ओलिया टिवा बिया छे बिकी छ त रफी ठौ फी पेडो जग कया छिनकुर डा टिवा बिओ मेस त टोन लिट बिया ताल एग्रीमेन्ट पेडो जु ख जि ओलिया जग का केदार जो टिप्स डक्सबे क्वेस्ट ल मोहम्मद रफी त फिल्म इन्डस्ट्रीले अठे डेब्युट तया त उमको टिप्स थने कोचल वेगै त चाहिँ सुबा बिया त लिपन थयो आसिया नियमी पासमी सदा न्यू खाम रफी खलाजक सालिनको पलार्मी पव मनुमको मुन्न उले बालाम ख भारतीय सरकार दूरदर्शन किशोर कुमारी मे प्रतिबन्ध तयाटक यको डेंकल छनु रफी अनिम प्रधानमन्त्री नापलाबले किशोर कुमारी मे फुकुवा याट कोमिल जुया इनापेट उइको इनाप खन्जना प्रधानमन्त्री किशोर कुमारी प्रतिबन्ध तयाटक मे फुकुवा याना बिल तर ठोख रफी किशोर कुमारी त मरा छनु किशोर कुमार ठोख सिका रफी त टाउ ज्याजमा रोशन श्रेष्ठ जुन चीज ल इनापेना मे चत्त माला न्यंकाद ल दुनुलो न से सुबा न्यनि निरोजक लुमना जुङ मेख पुंक निन खम्ले अन्तराय मेगो न्य मिचुमी दुर्गालाल प्रति समान छन् अपोज ल मे मिन यक्को इनापिया मास्ति होला तर मेपि नियमि किन्त न पाबिरका मन तुसे आ पेवो न्याव लिप जग इनापिया बर आ पिवो या त छता बेस पोखट चुमी दुर्गालालले सराबार लोक भाग मिलिया जाजुले भया जेलता स गेजुइ थे आशा कुटी जुयातमा रोशन जो पोयो लागि सुबा छौ जाजले दुर्गालाल श्रेष्ठ लोक वाउ मिजुका ह्याकेको जना छता बेस जाजो न्याकेको खे जुगु मन आकर्षण जुल ओक नारायण गोपालले टप जाजो न्याको बोले अमृत रत्न साके जो कलाकार टे पुनी लाइभले वेक अप न्यूज को मिया ह्याके दस जिउ ठया दियो ख जिन अठे मोटी टया तनको ओके दुर्गालाल मार साहेबले जन्मनी गुबले लास होया ओखन वेकै चक मिया ह्याके जना छता बेस जाजो न्याक माली सुझावे लागि सुबा ब्रह्मदेव श्रेष्ठ वेकला चुइद ल जोजलपा
थों सुटे लिमलागले 4246 बेजको मिजोल्या सर्टिस निन्चु लाट जाजुवा पोंक न्याना छटवाच खन्टे उचले केदार श्रेष्ठी चाकुमाकु व नगेन्द्र हारे बजा पाइ बारे हलाट ट्याचु मि यक्वे बाला तल सुबा जेमा पा मेगु शनिवा हन नापला ब्रह्मदेव बाजु लाग इले जाजो माला न्याना दिगले लेटल तटिया केदार श्रेष्ठी चाकुमाकु टिप्स नाप नगेन्द्र हारिए मि बाला टाका दिगले सुबा न्याना चुना दिल थो सान्तरा साकी पाखे सुई चाकौ गुनेवा मिथो थौइटा नियमी पिनिगु प्रतिक्रिया ठनसा कोचल थोनुङका मेनिनिगु जी हाकचेनगु मेडु लुमङका जिचोना नुगले छंगु किपातया मुसु निला चुना जिथौ छंगु सुखी जीवन सुया तो मे गायिका जुनु श्रेष्ठ रचनाकार सरला श्रेष्ठ संगीतकार गोविन्द ह्युमट गोविन्द ह्युमटिया संगीत तस्क प्रभावकारी जो वेकै टौ मछि नेवा मिचा प्या वडु गायिका जुनु श्रेष्ठ छचा तस्क बेबे जुसा लिब वेक संगीत खेले खनिमन्त नेवा खेल वेकै नुनुग नेवा मे आसना चुङदु Soya,
छ इले ल्यासिल्यामटे मुटी घनाटेको नाख सञ्जीव प्रधान नेवा मेना उलिए नाजा खे भाइ मेना उलिहे जा उ इले वेकै बेबे जुग मिमडे छपु पुनिय जठे चिलिमिल छंगु ख्वाख वेका 3 in 1 ख मित्वेगो लेटेगो अले ठमय हालिगो तो सोता गुण वेकै केदु आ हाकितेन मे चोमी संगीत वस न वेक योगे ख वेक योगे त यो मतलब चाहिँ सञ्जीव प्रधान यो ख न्यानादिस दुनिया जाथे झलमल्ला छंगु खा झलमल्ला छंगु खा वे जीवे छंत सो इसी दुगु खा दुनिया जाथे झलमल्ला छंगु खा वे जीवे छंत सो इसी दुगु खा गबला वन्ने मते स्व के चागो नु गफला वे जीवे संत सोवे इसी दुगु खा झझधक चलवल जंग बोधे नु गबला गबला वन्ने मते स्व के चागु नु गफला वे जीवे छंत सोवे इसी दुगु खा दुनिया जाथे झलमल्ला छंगु खा झलमल्ला छंगु खा वे जीवे छंत सोवे इसी दुगु खा नीला चुनेजी श्रीमते छ लिफ लिफ जीवे जुला वे जीवे छंत सोवे इसी दुगु खा यु यु ह्यानी छंगु वेजी छमयु सा नीला चुनेजी नीला चुनेजी श्रीमते छ लिफ लिफ जीवे जुला वे जीवे छंत सोवे इसी दुगु खा दुनिया जाथे झलमल्ला छंगु खा झलमल्ला छंगु खा वे जीवे छंत सोवे इसी दुगु खा दुनिया जाथे झलमल्ला छंगु खा वे जीवे छंत सोवे इसी दुगु खा
नापलाट के नोटी तास ख्वाहा छंगो पाऊ न्योनी वया नोटी ते यहाँ ख्वाहा छंगो याऊ पाऊ वो याऊ लका जाओ मिनिने आ तो मिए चुमी काजीराज ले हरिशरण श्यामी अले गायक रामकृष्ण खड्गी ख निनालिसन थोम्मे नाप्लकी नतुई थासा ख्वाहे छंगो पाऊ नाप्लकी नतुई थासा ख्वाहे छंगो पाऊ यानवैया नतुई भन्न ख्वाजी छंगो याऊ यानवैया नतुई भन्न ख्वाजी छंगो याऊ पाऊ 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 मेजु दस ख्वाहे पाऊ याऊ 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 मेजु ख्वापा छपा याऊ तोने तो हदैया छन्ठा वयाजी ल तोने तो हदैया छन्ठा वयाजी खाली घकेनाली त छोया हल्ला छ खाली घकेनाली त छोया हल्ला छ ट्याउ पापी ट्याउ मेजु ट्याउ पापी ट्याउ ट्याउ पापी ट्याउ मेजु ट्याउ पापी ट्याउ ल हेम तुंकी मछ ट्याउ पापी ट्याउ ल हेम तुंकी मछ ट्याउ पापी ट्याउ नाप्लकी नतुई थासा ख्वाहे छंगो पाऊ नाप्लकी नतुई थासा ख्वाहे छंगो पाऊ यानवैया नतुई भन्न ख्वाजी छंगो याऊ यानवैया नतुई भन्न ख्वाजी छंगो याऊ soya pia jonaji chawe golna soya pia jonaji natiya mamashu pahayata cha natiya mamashu pahayata cha sola 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 jitta beko mikha sola 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 jitta beko mikha sola kardini nhane jigo ijat hai kala kardini nhane jigo ijat hai kala निना चुनान दिल सुई चाकगो नेवा मिलो सिकपन त गस्टाल सुएगो लोमंगा दिमे नेपाल भाषीय संगीत हो भाषा प्रचार प्रसार याको आजको टान झकाव यातन ठो जाजो विशुद्ध भाषिक जाजो ख सिकपन स ठोठे मदिक जना ठो जाजो त लिपन टिबो बियाडी दिव आशा दु ठौ यो जाजो इ को चाहिँ न जाजो निना लाइक कमेन्ट व शेयर ना दिपि सिकपि सक्सित दुनुग्लो निसे सुबार ठौ त प्रस्तोता शान्तरा साकी त बेल बियाडी छ ठौ त बा लिपाहन नाप्ला